Zdravo drugari, danas ću da vam pokažem jedan jako ekstra bug u Minecraftu koji ne znam da li većina zna, ali je mnogo ekstra. Morao sam da stavim ovo zato što sam tek sad provalio, ali mnogo je dobro. Dakle, ako hoćete da saznate kako radite moje korake. Dakle, prvo što radimo, moramo da napravimo ove kamene stepenike. Znači, odemo na podelimo ovaj kamen, znači na 3, na 6, evo ovako, evo ga odmah ovdje kameni stepenik. Naravno to meni ne treba zato što sam već to napravio i popunite ovako, znači da bude ovako umjesto zemlje. Dakle vidite ovdje ispod zemlja. Drugo, sada, na primjer, sad sam da stavim jedan stup ovako da ga poređam. Ali vidite u čemu je fora. Ovo je jedan mnogo ekstra bug. Znači, ovo crno ne može se razbije, a ako ga razbijemo neće, vidite, ostaje senka, dakle mnogo ekstra bug, nikad ga nisam video, mislim malo je glup, ali u stvari može da prođe, vidite, sa svake strane ako stavimo bit će neka senka i to je mnogo dobro. A u stvari u Minecraftu znate da senke nisu baš uvijek postojale, kao što vidite. Zašto ovaj moj lik nema sada senku? Tamo je fora. Znači ovo je ekstra bug ako ćete da probate. Pratite moje korake, znači popunite svojim stepenicama. Hvala što ste gledali video i dislike